I request all the participants in California. At the very onset, I would like to apologize to our many of our family members who we cannot invite, our neighbors, all our near and dear ones. We cannot invite all of them because of the restrictions imposed on us by this COVID situation. But thanks to technology, I think each and everyone who is willing, who have access to technology, can see this program and be together with us in prayers through cable television and the internet. At the very onset, I would like to say that I'm standing here on behalf of the brothers. We have two brothers of the late Archbishop and three sisters, and all the nephews, the nieces. I'm standing here on behalf of all of them to convey the welcome to each and everyone present here, and also to be your host for this program. I have the pleasure of welcoming our chief guest, Shri Conrad A. Sangma, Honorable Chief Minister of Meghalaya. Sir, it is indeed a great pleasure to have you here, and it is truly a proud moment for us. We thank you for your sparing your valuable time in spite of your busy schedule. May the blessing of God Ipendam hagamon ke jomei kan rabi bagi teba kajing lain nak ke jui kalong ke jupan sei di so ki bubuan kumalong hida ke tien lamdau ke hab hakandau unam la ban sei so dai bo hab kandau sa sei so shibun ajib shabai na shalandet tu kursoi maphi ya kita giso tulong maphi kai kan Archbishop nuksa jungi joka masim ai tilun but nagabanta kajing bha jong ka balang ka diocese jungi nagabanta kajing bha joka state but ka rikasi janjia ka jungi tudon rekat bangi tudon rekat bagi yin kesem ke bapang ke bansiam bat perkhat ya gani ke jimbom don shu jumpi Henry ki bahaya ngasem ki lale shitom bat pene pensa ke jing don ke jumpi ke bansiam ke jumpi bat kadur ke jumpi hagaba en sapli ya gani ya gani ke durmot jongka jinglong reniang ke jumpi to ai ba ke burom jubilai ke teng shine lamba jumpi hagaba bun ki khun samla kisah page pi kum gaduksa babun ki start perkhat kisah page kisah syam pi ya kata ke jing pensyai ke jupi ke jing kai ke jing betha ke jupi ke jing pasiau jupi budget ke lenti ke babha nak banta ke jing bha ju babun ki pa ni kani hakateng Jesus Christ utrai jongi amen kaburam kan long au pa badu kun badu mensim bakoi kumbalalong bamanangkom kumju menta berberobor junom la junom amen kudono bukitam bu Jisu ku Maria kenirap ki Kristan wa namta jengi hagat tengukpa berukun berumensim bakoi amen. Thank you, standing up. Round of applause, please. First, the other guests to accompany our CM in this process. Let us all have a round of applause.
cái chừng đói lấy trai kan rat kumbang ngelas dang để cái chừng kerpan cái chừng kerku kerro cái chong me ya cái này cái cam cái chong ya cái này cái si như phai xem me và xóa bên kerku ya no mat sa nam trong shakri chong me và sĩ bisham bi chong me ba me chala như phai xem me kan rat men kerku men kerdo ya cái này cái jaka men kerku kerdo ya uneu umat sa nam men kerku men kerdo ya ka yeng gasan men kerku kerdo ya ki para ki persa ksir ki bayeng hasan ki kur ki kha jong archbishop bi blei bo bhabas bun meu balaman bangin yo ban pensa kan mau ya ki bangi e ni thoin ha kan no kur kom ka ba mi ibet te men ta blei trai kan ran kini ki para kini ki men kini ki persa kini ki khun kha kini ki persaksi kila jet ikane kurukom men pensa nam yau ne ubaki ye ki thoin ushakri jomi na ko bobu no mat sanam te kur khu kur do ble trai kan ran ya ne mat sanam jong archbishop ye jomi ai ba ka jing don jong ne mat sanam hang ne kadur jong archbishop kan ai jing sngai ya kan ne ka jaka kan ai jing sngai ya kan ne ka snong ka thao kan pen kan mau ro ya ka jing ye ke chome ma ya ki ba mi ye me khot ya la de me khot ya ki sha la de te ab le trai kan ran ngau snei ban kr khu ban kr do ban ri ban sumari kan ke jaka ai kan long ke jaka ba ki bre kan wan ru le ai kan long ke jaka ba ki bre kan wan duai ai ke jaka ba ki pai chome kan wan pan ya ke jing kr pan ke jing sai lam jong archbishop ye chome ushakri jome tegar khu do ble tara kan ra yo no mat sanam ubangi labu mat sanam yo ushakri jome kine baro ngi pan trai kan ra no grace utrai jome amen maka jengker khu jong ble kan hiar halor jome baro